jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. It seems the easiest way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away. Mo kgasong eno re utlwa fa komishene ya Madlanga e utlwile ka fa tsamaiso ya dithendara tsa tshireletso go begwang e fetolwa ka gone tebang le go ungwelwa ba ba rileng. There is no agreement that was reached on the issue of the charges which the state is going to prefer against the accused. Puso le babueledi ba ba latofadiwa mo kgetseng ya morwae mopresidente wa maloba wa Zimbabwe Robert Mugabe ga ba fitlhelela tumalano. Eskom ya re solofela fa e ka se tlhole e ikega ka ditsholofetso tsa puso ngwaga o tlang tebang le go adima madi. Mo go tsa metshameko mokatisi wa Bafana a re o ne a ka rata go tshameka metshameko ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tse di popota pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe ya monongwaga. Mothoetso Madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Komishene ya Madlanga e utlwile ka fa tsamaiso ya dithendara tsa tshireletso go begwang e fetolwa ka teng tebang le go thapiwa ga setlamo sa tshireletso sa Gubbies 85 Solutions. Setlamo se tlhageletse mo bosuping jwa ga Sergeant Fanny Nkosi jaaka setlamo se a neng a rata se ka fenya kopo ya thendara mmogo le sa morwa rragwe Sanga Pesha Security. Komishene ya Madlanga e utlwile letlhakore le lengwe la magato ya bonwenwe mo kabong ya tendara kwa masepala mogolo wa Tshwane a wa simolotseng a tlhagelela mo puisanong ya WhatsApp gareng ga batho ba le bararo e bong mokhuduthamaga mogolo wa matlotlo Gareth Mnisi mo tlatsa mo komishenara yo sekegileng wa TMPD mo generala Umashi Dlamini ga mmogo le Sergeant Fanny Nkosi yo go begwang e ne le mogolaganyi wa ditlhaeletsano. Bopaki bo ka ya fa lenane tsamaiso la tendara le tlhakatlhakantswe ka bomo gore go nne le go sa lolamang gore tendara e ntseng le teng ya tulosiwe go akaretsa le ditirelo tsa nakwana tsa setlamo sa tshireletso sa Gubbies 85 Solutions. It seems the easiest way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away. The result of which will be that the process has become irregular. This is not the first time this is happening. It happened at the stage of the evaluation of the very contract that's being extended from time to time now. Gareng ga Phuku wa 2024 le Seetebosigo wa 2025 masepala mogolo o dirisa ditirelo tsa nakwana tsa setlamo sa Gubbies 85 Solutions tseo di balelwang go diranta di le dimilione di le 59. Gubbies ke setlamo seo go tweng Nkosi o na itirile motsereganyi mo goreng masepala o khutlise kontraka ya sone. During this time, that amount of 59 million rand was paid to Gubbies 85 for ad hoc services only. But I have been informed that Mr. Mnisi and Deputy Commissioner Dlamini communicated with each other on 5 March by sending messages through Sergeant Nkosi in relation to the creation of purchase orders for ad hoc services. Spies o tsweletse ka gore wa itse ka ditatofatso tsa gore Mnisi Dlamini le Nkosi ba ne ba rulaganya mo sephiring gore go thapiwe setlamo sa Ngapesheya Construction and Project seo e leng sa morwa rragwe Nkosi. The city has thus far paid Ngapesheya a total amount of 2,028,154 rand and 32 cents ostensibly for services provided to the city in terms of this tender TMPD 1/24/25. Komishene e tla ya go ikhutsa mme tla tswelela ka dithetso ka la bobedi fa moranang a le 7 monongwaga metsotso e le 30 morago ga ura ya borobong mo mosong.
Puso le babueledi ba balatofadiwa mo kgetseng ya morwai mopresidente wa maloba wa Zimbabwe Robert Mugabe eleng Bellarmine Mugabe le Tobias Matonodze ga ba fitlhelela tumalano. Bobedi jono bo tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Alexandra go sa le gale mosong ono, mme ba lebanwe ke ditatofatso tsa go tlhaetsa molao matlho le go tlola melawana ya naga ya bofudugedi. Kgetsi buseditswe morago go fitlha Moranang a le malatsi a le 17. There is no agreement that was reached on the issue of the charges which the state is going to prefer against the accused. There are some few issues which the state for now is of the view that this matter should be postponed for further investigations so that the state do not get delayed, while on the one hand looking at the plea purposes and on the other hand the state is no longer proceeding with the investigations. The date proposed by the defense is by the state is the 16th of April 2026 for further investigations. Kgotlatshekelo kgolo ya Johannesburg ga ya rebola katlholo mo kopong ya mmeteledi le Molaithabo Bester ya gore a supiwe jaaka motho yo o tswaletsweng kwa kgolegelo morago ga go manegwa molato pele a ka seka kgotsa a tlholwa. Bester o latofatsa lefapha la ditirelo tsa kgopololo ka go gataka ditshwanelo tsa gagwe tsa go supiwa fa a se molato go fitlha a bonwa molato. Thabo Bester o ne a tlholetswe botshelo jotlhe kwa kgolegelong morago ga go bonwa molato wa petelelo le polao ya mokapelo wa gagwe wa maloba Nomfundo Khulu ka 2012. O ne a ngwega dingwaga di le 10 morago ga foo ka go itira yo tlhokafetseng mo molelong la ka itseng sele ya gagwe. Ngwaga morago ga go ngwega go Bester o ne a tsena ka lenga la seloko le go itshelela le mokapelo wa gagwe ngaka Nandipha Makutumane yo go begwang fa a mothusitse go ngwega. Fela Bester o gatelela gore ditatofatso tsa go ngwega kwa kgolegelong kgatlhanong naye ga di ne di atlega. There is more than overwhelming evidence that I have and my legal defense has that we are 100% sure I would never be in a position where I'm found guilty on escape, because the escape is not a typical escape where a person broke out of a wall and jumped. Faisale a tshwerwe ka 2023, Bester o ntse a le kwa kgolegelong ya tshireletso e matla ya Kgosi Mampuru kwa Pretoria le kwa kgolegelong ya tshireletso e kwa setlhuweng ya Ebongweni kwa Kokstad. O nganga ka gore lefapha la bosiamisi le setse le mmone molato wa go ngwega pele kgotlatshekelo e ka rebola ka tlholo mo morerong ono. They are in a position to make a decision, open a case, and then enforce certain unconstitutional circumstances on me. Because currently I have been in CMAX only based on the fact that I am accused of escape. Lefapha la bosiamisi le gatelela gore ditshwanelo tsa ga Bester ga di gatakakiwe. Bothati bo bega gore morero ono ga se wa potlako le gore Bester o ipatlela fela go tsholwa ka tsela e kgethegileng. Why shouldn't the court listen to other matters? This is an urgent court. And then he says, well, look, I've considered that, but my point remains. There's been a violation of Section 35(3)H, the presumption of innocence. My lady, that argument is flawed. It's wrong. There's no violation of Mr. Bester's right to be presumed to be innocent. Katlholo mo kopong eno e sekegilwe go fitlha beke e tlang. Kgetsi ya bogodu kwa polaseng ya Phalaphala e tla tswelela ka la botlhano kwa kgotlatshekelo ya kgaolo ya Modimollo kwa Limpopo. Babueledi ba balatofadiwa ba nganyile ka gore ga gona bopaki jo bo ikanyegang jo bo golaganyang balatofadiwa le bogodu jwa $580 kwa polaseng ya mopresidente Cyril Ramaphosa kwa Bela-Bela ka Tlhakole wa 2020. Go ya ka bopaki jo bo fa pele ga kgotlatshekelo, rakgwebo wa ko Sudan Hasim Mustafa o dueletse di-buffalo di le $20 tsa Amerika di ka nna $580 kwa polaseng ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala ka Sedimonthole wa 2019. Mo dithetso tse di fetileng, motsamaisi wa polasa o pakile gore o katetse madi ao mo sofeng e neng le mo phapusing e sa robaleng ope mo ntlong ya Ramaphosa e le go a boloka jaaka na ipaakanyetsa go ya malatsing a khudulogo.
motlhankedi wa dipatlisiso o pakile gore e ne e le motsamaisi wa maloba le mopresidente fela ba ba neng ba itse ka madi ano. There was only 2 people in the entire country that knew where the money was put. And that was Sylvester and the president. Nobody else knew that the money was kept in the couch. O pakile gape gore molatofadiwa wa bobedi e le modiri wa pele wa ka fa lapeng Floriana Joseph ba bone madi ano ka 2019 pele a ka utsiwa ka Tlhakole wa 2020. There is evidence in the docket that accused 2 and 3 knew about the money being in the sofa the previous year in 2019. Gape o pakile gore molatofadiwa o na itse sentle se a neng a se dira. O rile dipatlisiso di upolotse fa molatofadiwa a kile a thuba kwa polaseng e fa gautshwane a phuruphutsa go utlwala le go tlhatlhamolola disofa tsotlhe mme ga a tsaya sepe. Fa ba fitla kwa Phalaphala ba tlhatlhamolotse sofa e le nngwe mme ba fitlhela $1 tsa America. We got to the realization that they broke into the wrong farm the first time. It was at night and they got the directions wrong. Le fa go le jalo, moeledi wa molatofadiwa o rile moelelo wa gagwe o ne a sa tshola $1 tsa America. Because it is accused whose version that she had no knowledge of the money, that there was any money at Phalaphala farm, and as a result, she could not have discussed anything with anybody about the money that she doesn't know. Tsheko e buseditswe morago go fitlha ka Labotlhano. Mothoetso re santse re le mmogo. Motlatsamopresidente Paul Mashatile jaaka monnasetulo wa kgotla ya bosetšhaba ya AIDS a re naga e tswelela go bega palo e fokotsegang ya ditshwaetsego tsa bolwetse jwa TB mme se supa kgatelopele ya matsapa a puso go samagana le bolwetse jono. Mashatile o bega gore ka 2024 dikgetsi tsa TB di fokotsegile ka diperesente di le 61 le gore go nnile le tlhabologo ya selo sa diperesente di le 74 ya kalafo e atlegileng. Le fa go ntse jalo Aforika Borwa santse ya le gareng ga dinaga tse di padimotsweng go gaisa ke TB. Batlankela ba pharakano kwa Klerksdorp kwa Northwest ba tshotse dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le bakgweetsi ba dijanaga tse di tsegeng ka di-7-seaters ba ba dirang ntle le makwalotetla. Seno ke morago ga ditshupetso tsa bakgweetsi ba di-taxi ba ba tshosetsang go tswelela go parega tselafefo ya N12 le ditsela tse dingwe fa bothati ba retelelwa ke go samagana le dingongorego tsa bona. Letsholo la go samagana le bakgweetsi ba dipalangwa tsa botlhe tse di senang makwalotetla ebile di na le kemo kgatlhanong ya bakgweetsi ba di-taxi. Wa tlamile go gatelo gone o ba file go 7-seater no yana ke mtshitsa mo traffic go no go batla le 7-seater hele no ba tseile bana ba ise go dikolo ke o mang ba tlo go ba busa ha ba tsa 7-seater ka go ja eng ke go ja eng ha gona se ke go se jang Khalantse ga apply re so go register bona fona go dira gala dikoloi tsa gona da tseiwa because of permit and mo gona ba gona ba di apeletse gona bona tsone ma tso sa me di pegiwa mo dikoloing tsa gona 7-seater. Go ya rona ya mega ka le bapagami ba location le jakarana go ra bana go ya mmerekong ha dikoloi di tshwara go ra re ke mathata. Bathati ba masepala ba re maikaelelo ke go fedisa tiriso ya dipalangwa tse di seng mo molaong. Gompieno, we've got a joint operation program between our traffic officials and the provincial traffic officials. Go netefatsa gore batho ba operate ka dipampiri tse di siameng le gore ba operate mo mafelong a siameng. Re gone go fokotsa this confrontation. Programa e tlo go tswelela up until province e simolola ka programa ya bone ka the 1st of April mo ba tlabe ba fana ka di-permit ebile ba regulate gore ke mang o tshwanetseng a kreye permit le gore ke mang o sa tshwanela gore a kreye permit. Sentle English, SABC News, Klerksdorp. Mothoetso ra di konosetsa jaanong. Eskom ya re solofela fa e ka se tlhole e ikaega ka ditsholofetso tsa puso ngwaga o tlang temang le go ikgolaganya le mebaraka ya matlole go adima madi. Eskom ya re kgonne go fokotsa sekoloto sa yone sa diranta di feta dibilione di le 40 mme se tla e kgontsha go ikemela go tswa mo ditsholofetsong tsa puso.
Just about the current debt relief for 230 billion. As indicated in the slide, that cumulative support and benefit Eskom has received since 2016 to 2029, as the graphic shows, I think our total some 470 billion rand, and that is why it's important that we find ourselves in a position going forward. We don't have to come back to government for further support. It speaks to the fact that even some of the rating agencies have begun to improve on Eskom's financial status, but also as a committee, as we dealt with a special appropriation for Eskom's debt relief, it speaks inherently to the fact that even as we passed it last year, their financial indicators was that they won't need the fiscus to be able to underpin their financial position. Bangwe ba baagi kwa Orange Farm kwa borwa jwa Johannesburg ba ikwela go emisiwa ka gangwe ga go tsengwa ga tse di itsegeng ka smart meters kwa magaeng a bona. Baagi ba tlhagisitse matshwenyego a gore ga bana bokgoni jwa go reka motlakase o tlhotlhwa godimo wa ga jaana. Ba bega fa Eskom se ikgolaganya le bona pele e diragatsa projeke eno e jeleng diranta di le dimilione di balwa. Bekeng e fitileng baahi ba Soweto ba ile ba ipelaetsa ka ntle dikantorong tsa Eskom. Athe le baahi ba Orange Farm le bona ba bontshitse ngongoreho dikantorong tsa Eskom, mme ba batla hore projeke ya ho hokelwa ha mabokose a motlakase e kginwe hanghang ka ha ba sa kgone theko ya motlakase ya ha jwale. Makhosazana Nkosi ya dilemo di 75 o re o imetswe ka ha a tshwanela ho hlokomela ditloholo tsa hae le moradi wa hae. Mathata a rona ke electricity ena e ntjha a ba re kenyetsang yona. Ha re batle mabox a ba re kenyetsang ona. A re wa batle ene ntho engwe ha ba re botsa ba re kopa hore re kopa o change ntho tse re le kenyetsetse ba etsa ratasi ka rona ka bophelo ba rona. Baahi ba boetse ba tletleba ka kimollo ya motlakase eo ba reng e ama le bareki. Infrastructure ya Eskom ha e right and ba replace di meter tse sebetsang already, meter tse rekang tse sa reking ba di tloela di le jwalo, which results to load reduction. They want the community to fight. Smart meters na re di batle ka hore re tsebe le hore di etsang rona as mphakathi di tla thusa ka eng. So rona re di batle di smart meters and the problem ya Eskom kore azange even a consult cancel ha token o keni fela atali di contractors tsa hae tsa kena meeting. Athe ka lehlakoreng le leng Eskom e re ho hokelwa ha mabokoso ana ke ho thibela boshodu le ho hokelwa ha motlakase ho seng molaong. These meters enable customers to have better visibility and control over their electricity usage, allowing for more effective management of consumption. It is important to note that the new meters do not increase the cost of electricity tariffs, as tariffs are determined and approved by NERSA. The cost of electricity for each household is directly dependent on individual consumption patterns, meaning the more electricity that is used, the higher the cost, and vice versa. Baahi ba Orange Farm ba lomahantse meno ho tswela pele ka boipelaetso ba bona ho fitlela ditseko tsa bona di sekehetswe tsebe. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Johannesburg. Mokatisi wa Bafana Hugo Bruce a re o ne a ka rata go tshameka metshameko ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tse di popota pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe ya FIFA ka Seetebosigo kwa Amerika. Mme le fa go ntse jalo go tshameka le ditlhopha tse di kgolo go tlhwatlhwa godimo. Brazil le Argentina di ne di ikaeletse go bololela kwano Afrika Borwa mo metshamekong ya go ikatisa, mme ditlhopha ka bobedi di batla diranta di kana dimilione di le 80. Bafana ba tseba dinaga tše pedi tšeo ba tlo raloka go le tšona dipapading tša sebjana sa lefase, gomme ba nyaka go raloka kgatlhanong le dinaga tšeo di rilego go itukišeletša tournament ye. Papadi ya makgora ditsela ya Bafana e kgatlhanong le Mexico, naga yeo Bafana ba tlo raloka go le yona papading ya bobedi ga e so tsejwe. Mo papading ya boraro Bafana ba kgatlhana le South Korea,
gomme Bruce o tseba dinaga tšeo ba swanetšego go raloka le tšona. So Lydia, the CEO, told me, yes, Brazil want to play against us. I said, oh, very good, why not in May? Yeah, they asked $5 million to come. A few months ago, Argentina want to play also in Johannesburg against us. €5 million. Le ge go le bjalo SAFA e kgonne go ngoka naga ya Panama e fela Bruce o re o nyaka go raloka dipapadi tše dingwe ka kgwedi ya May. So Panama is not coming free either. You have to pay also. They are coming, yes, but not only the trip or whatever, no. You have to pay a sum of money to come here and to play 2 games. So SAFA did a big effort to have Panama. So now we will see what we can get, or an Asian team or a European team. Bruce o re Bafana ba tlo leba ka Mexico dipeke tše pedi pele go thoma dipapadi tša sebjana sa lefatshe. Our preparation will be totally different than the majority of all the teams on the World Cup, because we have to go on high altitude. So in that period, from the 1st of June till the 11th of June, you can't play a game, because we have to adapt to high altitude, and also the opponent will not come there and play on 2,300 meters, because after 20 minutes. So for us it's a little bit, it's planning, and it's not so easy. Bafana ba tlo tseba naga ya boraro eo ba tlo go raloka le yona morago ga di-playoffs tša UEFA ka labobedi la beke yeo e tlago. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Motho di ne di le kalo tsa segonjono tse di latelang ke tsa sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana boinelo mo lebima mo latela ka tsa maemo a bosa tla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke adimilwe ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella mo bo prima jwa naga le mo tlhaba jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 80 re lebella gape mo bogare jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 60 ka moso pula ena le gone go tswelela mo karolong ya borwa jwa naga fa re lebella gape mo bogare jwa naga go tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 60 mme botlhaba jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke muwane ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matlakadibe mo karolong ya bokoni bophirima le karolo ya Free State fa re lebella go bophirima jwa naga go nna le kgonagalo ya melelo ya naga mme go tlana le diphefo tse di matla go ralla karolo a Limpopo ka moso dipula tsa matlakadibe di na le gone go tswelela gape mo bokone jwa naga le melelo ya naga e tlana le gone go nna teng mo bokone jwa naga fa re lebella di-temperature tsa rona Johannesburg ka digata di le 17 go a go di le 25 Carletonville ka digata di le 16 go a go di le 27 Limpopo go tla nna le pula Zanini ka digata di le 19 go a go di le 27 Mokopane ka digata di le 13 go a go di le 30 mo Thapameng Mpumalanga re lebella Mbombela ka digata di le 18 go a go di le 27 Emelo ka digata di le 15 go a go di le 26 province ya KwaZulu Natal go tla nna le pula Ulundi ka digata di le 18 go a go di le 28 fa re lebella Vryheid ka digata di le 13 go a go di le 26 Eastern Cape go tla nna le gone go nna le pula mo provinceng East London e tla na mogote ka digata di le 30 mo Thapameng Qonce ka digata di le 34 KwaNojoli ka digata di le 35 mo Western Cape fa re lebella bophirima jwa province bo tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi George ke re gata di le 15 go a go di le 25 Beaufort West tla nna mogote ke re gata di le 35 mo Thapameng province ya Northern Cape le teng mo province go tla nna le gone go nna le masarasara pula Kimberley ke re gata di le 18 go a go di le 26 Calvinia ke re gata di le 17 go a go di le 30 le bella mo Free State re bella Fixburg ke re gata di le 13 go a go di le 22 Viepenar ke re gata di le 15 go a go di le 24 lebella province ya bokoni bophirima go tla nna le gone go nna le pula mo province Tosca ka digata di le 18 go a go di le 29 Klerksdorp ke re gata di le 16 go a go di le 25 re bella go Bloemhof ke re gata di le 17 go a go di le 28 re lebella go Taung ke re gata di le 17 go a go di le 27 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.